Ifake imbaza ayibusi. Ngithatha ikufake kwi-platform yayo ishimbazo. Hayi. Ncebo sekuyena manje seningayicala. Okay. Sesiready. Osisiready. Yeah. Okay, siyadlula nje mfundisi kulo. Sodlula na Enigma futhi. Alright. Ngiyafuna ukudlula kuye. Kodwa nje ngifake ngichinele. Hanzo kuchannel. Kungabi ngathi ngiyabasukela. Lokuzana into yakho a gift ngoba thina soshaya thina silokhu sibona isikhathi sithule. Asiyorasa manje. But ngiyafuna nje ukudlula nalento Enigma. Alright, asidlule nceko. Feel free. Yeah. Sishaya onke amakhono. Yeah. Sesi right? Yes. Selbingelela abazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Igama lami ke ku-ST wakadlamini umntwana kaNkulunkulu osindisiwe. Siyabonga uNkulunkulu bazalwane, sibonga asiphezi. Kuyasithokozisa nathi kakhulu ndikuyasithobisa ukubona abazalwane beletha some positive response ekuthenini ukuthi umsebenzi owenzeka la kule ndawo ubathinta kanjani abantwana bakhe. So siyabonga kakhulu bafowethu. Ngaleso sizathu ke uma uthi uyaqala ukuba la kule platform kuyisikhathi sakho sokuqala lesokuhlangana nale video kanye nale platform, siyacela nje ukuthi upress lapha na usubscribe ukuze zonke izinto ezilandelayo zingakuphuthi, uhlezi ube ngokuqala ubona izinto ezingenayo. So ke sesikhona la before we start our show ngizothanda ukuthi mhlambe sikhuleke and then bese singena ke engxoxweni yethu yanamhlanje. Baba, siyabonga uNkulunkulu wethu olungileyo, Baba wethu namandla onke, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga mkhululi wethu uNkulunkulu wethu namandla nangalezi ingxoxo uNkulunkulu wethu oyingcwele, siyathandaza maziveza ubuNkulunkulu bakho, maziveza amandla akho. Vela ke Nkosi nakuzo lezi ingxoxo ezisenza kule ndawo uNkulunkulu wethu, akungathi akungodumo uNkulunkulu wethu namandla, kodwa uNkulunkulu ukusabalalisa imessage nomlayezo wakho uNkulunkulu wethu namandla ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Mayiqhubeke njalo uNkulunkulu wethu namandla, intando yakho ifezakale ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen. Baba mfundisi, Baba Dlamini, niyaphila? Siyabingelela nceke Nkosi. Siyabingelela mfundisi, siyambonga kakhulu uNkulunkulu nangempilo yakhe. Sike saba nawo lapha ku platform. Manje nceke umsangano. Umsangano everywhere. Umsangano to the world. Umsangano to the world. Yeah, mfethu yona siyambonga uNkulunkulu kakhulu. I-episode yami nawe iye yaba nezinto eziningi ama differences kubazalwane, but kunento encane nje ngizothanda nami ukuthi ngidlulise. Mangicheck ama comments abazalwane kakhulukazi. Abazalwane angathi abasupport uEnigma ngoba ivangeli akusinto yokusupportana, but ake ngithi abame okanye abasubscriber to i-revelation message yakhe. Kuliqiniso bazalwane elingephikwe ukuthi noma ngabe singabandawonye kukhona la singeke sibone ngokufana. Kodwa manje iphuthe elikhulu elokuthi kulezi zinto esingaboni ngokufana bese sikwenza kube ngathi ubutha. Nanto ke iphuthe singalenza. So uma kusuke kuvela umuntu othile ekhombisa okungahambisani nento mina engiyenzayo, yes, ekhombisa okungakholelo into mina engiyenzayo, akusile iphutha lami lelo futhi akusile iphutha lakhe na indlela yakhe. So akekho umuntu ke osekumele sithi ke hayi ngaleso sizathu uyabheda. So ngithintwe ngama comments amaningi mfundisi, ukubona abazalwane bethi mina uEnigma ngimfuni. Sesikujwayele mfundisi lokho. Sesikujwayele. Nami nje ngokwabaningi abamlandelayo angimfuni. Kodwa ke mina ngimbonga uNkulunkulu ngokuthi ngazana ngiconnecta ngiWhatsAppa nama leader. Mangithi ama leader ngisho abefundisi. Abanye abamsupportayo yena ubrother, and abefundisi labo engizwana nabo nesicommunicator nabo ku WhatsApp, abanye abahosta ngisho inkonzo ama revival, mina nabasinankinga.
bayangi-understand ukuthi ngithini mangithi angivumi konke okushiwoyo, ngivuma lokhu ispirit sami esihambisana nakho, bayangi-understand. Abanenkinga nje hayi ilolu uquqaba ke le crowd yomsangano ke engakhulile nasenkosini, wazi ukuthi yonke into kuyaliwa impi, kodwa nje labo aba grown up in the spirit, aba matured, aba supporters ka brother Enigma bayangizwa ukuthi ngithini, and mina nabasinankinga lonke ke lolu vucu lwe crowd, these gullible followers kaphetho ngumsangano yiwo kathi kuyaliwa, azi ukuthi umuntu wathi akaboni kasolinye sekufuneke balwe bamthuke, yibo kababa ngisicefe nakuma comment section sengibajwayele mina nje ngiyablocka umsangano nje ngiyawublocka, angufundi no anguphenduli vele ngiblocke ngidlule. And into ebuhlungu la mfundisi ukuthi uma kuvela umuntu one different view, yes, bona bamthatha njengomuntu ongakholwa, ungathi usuyisitha, you know, yeah, like nje shuthe awukazi usindiswa, abanye awunabo ingcwele kuyimanje, abanye mina bangithatha njengomuntu nje ongakazi azasindiswa, lapho bekusukela ngoba wenzeni Nkosi yami ngoba wenzeni bakusukela, but ke asiphileli ukuprove insindiso yethu kubantu, umunye wazi insindiso yethu. So ngamanye amagama ngizama ukuveza lento ukuthi bazalwane, no matter ukuthi mina ngithanda kangakanani, but iyeke lento, masiyeke lento yoku idolize, lento yokuthandana to an extent ukuthi into usugcina uyi-idolize ngempela. Yebo, because phela yabona indlela okwenzeka ngayo ingikhumbuza abantu support uBushiri. Yabo abantu abasupport uBushiri, ngiyazi ukuthi khona noma umuntu emubi ngeke bemubi kubantu bonke, no, but into eningi amakholwa ayenzayo awanqeni ukuthi a defend umuntu than defending scripture. Yes, uku-idolize umuntu phela nceko iloko ukuthi noma ngabe yini ubrother Luther ayishoyo, ngisho masithi sihlolizwe sithole lento ayisekho ezwini, kodwa kube khona abantu abazothi ngingamfela ubrother Luther. Uku-idolize umuntu phela masungu idolize lento futhi ngisho ngathi bazalwane uJesu uthe kimi ambani nophuza upetrol, inophuza phela akukho futhi scripturally impela, kodwa bokudefenda lokho bakulwela abantu. Yabona ke i-idol leyo nto ke ulwela into esho umuntu more than what the Bible says. Ngiyathanda ukufaka le disclaimer, ingakho ngithi angiqale ngayo le, ngiyathanda ukufaka le disclaimer bazalwane, njengoba naye umuntu akalude la nami anginankinga nencu no Enigma, ngingofakazi Enigma wafika la saxoxa naye, bani wakafika noNtanda naye, yena umuntu oqala wafika naye ezokhuluma ngoEnigma, veza iside lakho ukuthi akavumelani naye la nala. Baqala bazalwane uNtanda akasakhola, nami ngaba umuntu ongasakhola just because kufika uNtanda la, kwafika nomunye umfundisi ngisazi no ngisa ababaningi nje abafundisi abakhombisa ungahambisani nento Enigma ishoyo, but ngiyakhumbula ukuthi khona umunye umfundisi engamhosta ovumelana noEnigma kodwa useThekwini. So ngokuba seThekwini kwakhe ngangakwazi ukuthi ngiye eThekwini ngoba lo mfundisi uhlala kuphi Eastern Cape. So wafikele eThekwini, mayifikele eThekwini I had to ask for someone oseThekwini ukuthi ayongirepresent. So mayingirepresenta ke am interview, the man agrees with Enigma. So mina kuthiwani angimeme akekho umuntu engimemayo ohambisana noEnigma, that's why I'm an enemy of Enigma. In most cases nje mfowethu it's the gullible followers, abantu laba ba matured abangama leader, they don't have such a problem. Bayazi amalida ukuthi sonke singamalida nje angeke sivumelane kukho konke, kukhona la singezukubona ngasolinye, singezukuzwa ngendlela efanayo, singezukinterpreta futhi ngendlela efanayo. I understand, but these crowds ke the gullible followers utholthi neBhayibheli alaziwa umuntu usindiswa izolo umsangano nje, yibo ke laba balwayo babalabel abantu awukholwa sewile wara vele, those are the babies spiritually. That's why ngifaka na disclaimer ukuthi channel yami ayimelene noEnigma, mina ngisuke ngimema ama guest ezokhuluma their views, ngaze ngayenza enye and public invitation, nobody came, ngathi mina ngicela uvumelana noEnigma eze la, akuzange zokufike umuntu. Yes. Kodwa namhlanje ngagcina ngimtholile, ngamthola Eastern Cape
watravela wayeThekwini ngenxa ukuthi mina ngiseJoburg ngangeke ngikwazi kwangithola ngibusy ngangakwazi ukuyeThekwini ngacela someone ukuthi ayongirepresenta lapha neThekwini lokho konke ngikazi ukukhuluma abanye ngababona nje sebethi hayi ngoba vele uyena uvumelana naye that's why kungabanga uyena interview mina ngangavumela kanjani ukuthi umuntu ezoku platform yami umbize bese ungafuna ukum-interview yabo ngangenza kanje ngoba if I was against ngangenze ngivume nokuthi as a fit because uyabo kunjalo so nje bafowethu iyodwa into engicelayo kakhulukazi bafowethu kulabo bakholwa aba-subscriber to yonke into Enigma ishoyo please kulabo abaqhamuka nento ehlukene maningabe senimeze sengathi manje abakholwa abantu abakholwa sebengosathane stop doing that bazalwane i-wrong ngempela lonto leyo i-wrong and imbi lokho ngempela yazi ukuthi in a Christian community ziningi izinto ezikhona ezihlukahlukene but kube khona la awuthothi ke siyavumelana khona siyinto eyodwa lokho esingavumelani khona asikiyekeni kulokho esivumelana khona okucommon asigxileni khona so le platform ayikho ama episode engisuke ngihlasela ku-Enigma ngiyabona ama comments labanye sayi ngihlasela namanje bazothi uyamhlasela njengoba ukhuluma bazothi ngiyamhlasela njengoba ngizama ngawo manje bazothi uyamhlasela omunye uzowathi hayibo uyena uDlamini lo wayethandaze Soweto shothi ngamanye amagama ukuze umthandazo wami ube approved kumele kube ukuthi mhlambe mina ngivumele yonke into esho Enigma yebo inqaki phela iqala lapho you have to subscribe and say yes to everything once you say ukuthi 1 and 2 I don't agree hayi there goes the problem mina into engicela nje bazalwane please ngiyacela ukuthi bazalwane simkhulekeleni uEnigma kuphela nayo kanye into engicelayo please let us pray for the men. Let us pray for the men because the way izin idolize ngakhona it's so dangerous even empilweni yakhe so asingayenzi le nto le bazalwane asingam idolize umuntu noma bethu uNkulunkulu umsebenzisa kanjani asingayenzi le nto ukidolize umuntu iyabheda imbi naye futhi imqhatha noNkulunkulu siyeke bazalwane bengithi nje angibeke leyo clarity kuhle nqeku yenkosi iqhamuke nawe babuDlamini bangaze bethi ubebuyile futhi kuyi podcast ayokhuluma ngoEnigma cha ubaba uDlamini ofakele indaba amen mina bazobathi hayi ngiyajabula mangisuke yazi kwesinye isikhathi mina ngisuke ngihleka indlela hayi ukuthi ngoba la ngisuke ngihleka ngoba uzwakalisa uba against into ayishoyo kwesinye isikhathi ngisuke ngihlekiswa ukuthi indlela umuntu asho ngayo njengontando isikhathi nezinto avela ezikhulu hayi ngoba la ngisuke ngihleka ukuthi against uEnigma kodwa ngisuke ngihleka indlela asuka libeka ngayo ipoint lakhe haleluya so nje mfundisi hayi cha bengithi akiveze kulento kulo first few minutes ukuthi cha ayikho episode esikuhlasela uEnigma but yonke into engicelayo ngicela ukuthi simkhulekeleni uEnigma and stop idolizing the man please uyedwa umuntu simkhonzayo phela uyedwa and uyedwa kuyena owazi insindiso yethu sonke ngoba insindiso yethu ayikumuntu iyakuye so please bafowethu ngathi ngiqedile nganibonike lapha kuma comment futhi senenza lento yena uzobabona so nje please trust me uzobabona ngisabingelela ukuthi manje bengishisela umfundisi wami bengithi ngiqale ngathi uyidlulise le ngibingelele akuphatha kabi lama comment akuphatha kabi lesikahle sabazana sesajwayele it's just the spiritual babies will follow us nokuthi mina ngisuke sengihlangana mina ngihlangana mina angisabanike ngisho attention labo negativity so hayi ke by the way ngiyamthanda nonke bazalwane kunalabo abangangithandi nabo anginandaba nani ngithanda nento engithandayo but nani ngangithandi kulungile ngiyanithanda amen so mfundisi wami the right God siyaphila mfundisi uJesu seyinkosi siyaphila mfundisi wami amen uphumela obala wathi usahambisana yonke into Enigma ngiphumela obala mfundisi ngenza ama video and onke ama video engwenzayo ngiyagcizelela ukuthi not konke akushoyo engivumelana nakho bangibonile ngenza ama video kukhona lapha ngivumelana naye khona ngase ngiyabuya ngathi hayi no I've realized ukuthi it's not everything a show brother ebuya kuKristu so ngiphumela obala mfundisi ingakho nje sengiyisitha kwabanye ngiyazi ukuthi even nangaso lesikhathi mhlawumbe usavumelana naye bakhona bekade uyisitha kubona yebo bakhona futhi bakhona futhi engcine ngathi sengixabana nabo along the process lesikhathi ngisavumelana naye bakhona futhi esigcine ngathi sengidale sengikhanda izitha within the body of Christ
sekune division. Lakini bangani kahle kahle. Uyazi, to mention one of the pastors nje, pastor ngimhlonipha kabi, bathi Pastor Lungi M. Ubizwa ngo-Apostle Lungi M. useDurban, une ministry lapha. Hey Nkosi yami, uyabona mawusukubambela umsangano babu ST ukubambe kahle ngoba phela nama ngivume nje wawusungibambela umsangano kaBrother Enigma, wawusungibambe kakhulu. And bakusupporta labazalwane mawenza umsangano bathi ya right on brother, wenza khona. Yebo bakuhlohla, uyohlohleka ke nawe. Ngasuka nje ngelinye ilanga sikhuluma ngani ngespirit of Jezebel. All right. Ayithi ke sithathela lapha kuPaul ukuthi uthi uPaul owesifazane makangashumayezi ini amadoda kuze kuye deep ukuthi hayi ke owesifazane akakwazi ukuthi mhlawumbe angenze njani angaqala iministry sake sakudebate ke bathi abanye wayekhona uDeborah ngaveza ngayo uDeborah wayehola a nation hayi ibandla wayehola kodwa isizwe wayengabaholi as a church wayebahola as a nation bakhona futhi bavela uAquila eBhayibhelini. Is it Aquila and who? uAquila lo wayesebenzisana no Apostle Paul. They were colleagues in the ministry, in the work of the Lord. So kwaku abantu besifazane laba abanye ababesebenzisana no Paul in the ministry. Although kwehlukile ngoba labo babe submitter under ubani uPaul. So Paul was still a leader in that order ukuthi uNkulunkulu wenza ukuthi indoda ayibe head ibe leader. But that doesn't necessarily mean ukuthi umuntu wesifazane cannot be used by God. Bagcotshiwe basetshenziswa futhi uNkulunkulu in a mighty way. Baya prophesy, abanye they preach, they do soul winning, they do ama outreach, uyabo. So ke ma use groupini yabantu ke abathi umuntu wesifazane nje akakwazi ukushumayeza amadoda. Lento ke ibisi categorize ukuthi abanye abantu besifazana abashumayelayo igcine yakha istigma sokuthi ngathi bane Jezebel spirit. Bashumayeza kanjani amadoda? Angiphathi khona my founder kuthiwa uyena oyifounder ebandla. Una Jezebel spirit. Ushumayeza kanjani amadoda? No, I've realized bazalwane, uNkulunkulu can use anyone. He can use anyone he wants to use. God is not limited. Is not limited by gender. Ukuthi you are male or you are female. God can use anyone. So ngenza umsangano ke lapho ke usangibambile lo yamsangano ngangifana ne striker ke nami striker sakhona. Ngenza ivideo lapha ngathola ngithatha izithombe zika Pastor Lungi ngayifaka kuleyo video ngifundisa njalo about what the Jezebel spirit ukuthi sifuna ukubusa phezu kwendoda. Angithi silanda lapha kuinkosi uKing Ahab owayeshade siqala lapha ukuthi le spirit senza umuntu wesifazane afuna ukubusa phezu kwendoda. So uPastor Lungi uhola kanjani? Awucabange nje ngiyamsanganela asikaze hlangane angazi asikaze nje hlangane nemandate yakhe uyazi ukuthi nemandate yakhe angazi ngempela ukuthi kutheni wathini uNkulunkulu kuye azaze yoqala le ministry. But nakhona ngiposta izithombe zakhe nje ngihlangane nevideo sibuyela kulento ye-trimming ke manje kulomsangano wokutrim. Ngihlangane nevideo athi Pastor Lungi trimmer uthi uJesu trimmer. Angithi lapho uBrother Enigma wayesanda ukhipha isambulo ukuthi uJesu Kristu uthe singatrim. So ke ngizama ukudefenda leyo nto ke kaBrother Enigma ukuthi hayi uPastor Lungi usho kanjani ukuthi asitrim, kusho uJesu ukuthi asitrim. Hayi, it can't be true ngoba phela nangu uBrother Enigma uthe uJesu uthe akungatrim, and lokho lento okungatrim siyayithola kephi lapha kuLeviticus. uLeviticus njalo okuyi Old Covenant. Uyabona umsangano sesibuyela siyophila ngemithetho yabaLevi manje. Ngidefend umsangano ke nami lapho. Hey, ngacishe ngaboshwa ngiboshela umsangano ngoba ayifikanga kahle kuPastor Lungi yamkwatisa. Wakwata ke umuntu maye reactor ke kwatile vele phela usuku umsukelile ngoba kuyena wasuka wayoposta isithombe ngami, imine ngamsukela ngaposta isithombe ngami, ngenza ivideo engangenza whatever ongakhuluma ngayo. Mawukhuluma ngayo khuluma nje ngayo without ukufaka igama lomuntu nesithombe sakhe ngoba masufaka igama nomuntu attacker yena. Attacker yena phela manje. It's no longer ukuthi you are now teaching or you are now doing
attacking what now su attack umuntu khuluma nje lento eyishoyo uyibeke iopinion yakho indlela nawe izwi olizwa ngayo wambuleleke ngayo ngaphandle kokufaka isithombe somuntu nevideo yomuntu so ngamsukela lo yasisi ngempela and uyakholwa lo yasisi wangibonisa mntu uyakholwa ngoba ngempela ukuba akakholwa wayehambe yongisuka lo yasisi wayena yonke right nelungelo lokuyongisuka nami ngikhuluma nje ngabe ngihamba inkantolo emacourt manje ufune ngikhokhe imali ezinkulu ezingaka and laba babekusupport abase how uyazi mase ngenza ivideo sesibuyisene no pastor uApostle Lungu sesibuyisana ke sesenza uxolo ubulungiswa sengenza ivideo sengixolisa bajika futhi bona labazalwane bangiblame futhi awuyigwala fana no brother Enigma akahlehli brother Enigma akayemuva wena uligwala uxoliseleni wayixolisa hey usho umuntu usutha amadumbe uhlezi kwakhe urelaxile uphuza itiye ububuka iTV mina ngifune ngishiye ifamily yami ngihambe ngiyoboshwa ngiboshela umsangano yena ngeke zeze lo muntu ngishe jail ngizokweseka nceko uboshelwe iqiniso ngeke zeze ngacishe ngayijela impela ngomsangano uNkulunkulu emuhle kunopastor la umpostoli omunye umthobisi Makhathini nayo seDurban luckily umthobisi Makhathini owasesikhawini sikhulele khona esikhaweni ngangimazela mina esikhaweni ebandleni lika Apostle Shang uShange wetahila okwakuyi Faith Mission ngaleso sikhathi ubaba uShanga umpostoli siyamrespecta kakhulu lo sedlulile emhlabeni ngangimazi khona umpostoli sasingabantwana siye sinokattenda lapha so umpostoli ngibona la kuma comment ngoba wayesengipostile uApostle Lungu kwi-platform yakhe wayekwatile ke naye enziwe ucasuka Nkosi yami wafaka ngisho ke umndeni wami nabantwana bami nami ngaphatheka kapha kodwa laba bangene nje so bafakelani bona kwi-platform ngoba imina phela lokhulume kapi ngeke umuntu ecasukile reactor umtshela ukuthi hayi reactor ngalendlela ngoba nawe khana umsukela awukazi uyocela kuye ukuthi ngizokusukela ngalendlela uvela naye wa reactor ke ngendlela yakhe ngabona ukuthi kubi wayilamla ke ngabona icomment kaMpostoli Makhathini kwabothi ngiyamazi ngase ngikhuluma naye eceleni hayi kwaba uyena ke wahlanganisa wathi hayi uApostle Lungu ngiyasebenzisana naye ngizozama ukuthi ngikhulume naye wena ubhedile exolisa ngabuya ke ngenza ivideo ke ngaxolisa so ngangixolisa ngempela ngoba ngangibhedile awukwazi ukuthatha isithombe somuntu uthathe ivideo yomuntu uyofaka kwi-platform yakho bese uyakhuluma futhi ukhuluma ngaye uthi une spirit sika Jezebel ungenwe ispirit sokufuna ukubusa amadoda wrong wrong nje kakhulu wenceke hayi kancane not unless ukhuluma kahle not unless umposter ukukhuluma kahle ku right angithi South Africa it's called defamation of character lapho ke nceke nasezwini lento ikhona nasezwini likhona okay ngoba phela mawubanje umsangano ezinye izinto zithi nje noma uzazi kodwa nje umsangano mawusakuvalile uzibona uright thingenza into eright nalabazalwana ababanje umsangano suke bekusupport ayithi yona into eziwayo isikhathi esiningi wabo brother Enigma shouta amagama amakhulu ama-artist asiwahloniphayo Rebecca washoute ashoute Ayanda Ntanzi ashoute president ushouta onke umuntu lapha yena uthi wenza into right zambulu ubonisa uJesu ungazakayi ngani kulabo abantu ayobatshela personally mayibonisa uJesu wayazosho ngoba ukuhlambalaza so ngangayiboni nami ngiyahlambalaza ngangithi ngenza into right ngoba phela yenziwa ubrother noquqaba lolwama supporters liyayivumela lento lithi right ayisibuke izwi nje lithini okay ukuze ubone lento ukuhlambalaza ngangirong ngempela ngangirong ngokuba umntwana kaNkulunkulu osindisiwe ngokwenza njalo ngangirong futhi nangokwasemhlabeni ngangirong nje spiritually and physically ngayo yonke indlela yabona ngimsukela uApostle Lungu engangenzanga lutho yes Ephesians chapter 4 verse 31 yes get rid of all bitterness rage anger outcry and slander ngiyalapha yeah what is to slander someone's name ukukhuluma into nawe ungenaso isiqiniseko ngoba mawuthi umuntu usetshenziswa ispirit of Jezebel uzoya ku social media ufika usho njalo how sure are you ukuthi akuyena umoya engcwele ombizile akusiyo umoya engcwele omthumile 100% sure wena wawukhona mhla khulunywa naye thiwa akayoqala ibandla wawukhona mhla uNkulunkulu appoint wawungekho
So nawe lento ukuthi usetshenziswa ispirit of Jezebel awunaso isiqiniseko salokho. Ukukhuluma ke into ongenaso isiqiniseko ngayo uyikhulume in a public space. Ukhulume kabi ngomuntu. That's a defamation of character. Yabo. So ngabheda nje lapha kakhulu ngabuyela ngaxolisa ngenza ivideo. Hey bangithosa ke nabazalwane baka Apostle phela kwi platform yakhe bangithosa ke kodwa nje ngaphiya ngokuthi hayi ngonile noma bangangishaya kanjani lapha kuma comment section vele ngonile I deserve it. Umuntu mayonile vele kufuneka enze njani ayithobe. Uyakholwa lo yasisi. Yazi uyakholwa ngempela wangibonisa nje ukukholwa. Makhuluma kanje ngiyathanda. It's not ngenza ivideo nje ngayinye ngayifaka ku TikTok ngathi mina there is a strong abuse that is happening. Exactly. Igcina isifuna ukuba iGBV. Igcina iphenduke. Exactly. There is a strong abuse that is happening ekakhulukazi within the church. Yes. Cause okucheke mhlambe ngenza isibonelo nje abazali ngabe sinani ngibethela kulabo ba subscriber kwi doctrine ethile. For instance bazokubetha ngeke bakuyeke sesijwayele sesijwayele akusena uzobona le episode moy upload bazokubetha ubheka ama comment no one will go free sesijwayele kodwa nje ngiyathi kuhle mabekubethelele iqiniso. Amen incebo. Yeah, kuhle mabekubethelele iqiniso. Because the way sometimes mina ngine background yakomzimba. Yebo. La ngikhulele kwaMzimba. Kwabangazi ukuthi kwaMzimba khona ibandle engikhulelelwe kuthiwe iChurch of Christ. Bongalibizi nokuthi iChurch of Christ kuthiwa nje umzimba kaKristu. Yes. So laphana noma ngingakhulumi ngebandla lakithi ake ngikhulume nje ngokuthi abazalwane soke besubscribe kwi doctrine ethile. Yeah. Ubokubuka indlela abayidlulisa ngayo. Yeah. Kukancane ukuthi bayidlulise ngothando. Indlela abayidlulisa in a way yokuthi baprovela wena ukuthi ayikho into oyikholwayo. They want to make you see ukuthi wena kahle uyadlala awukhona. Yes. Ithina esikholwayo wena awukhona. Ileyo nto le. Imagine exactly njengoba thina sithwala sifaka amaduku ithina esikholwayo wena ukhona njengoba thina singayidli nje ingulube ithina esikholwayo sinomoya ingcwele wena ukholo ngoba uyayidla njengoba thina nje singa make up ithina esikholwayo wena obmakeup nje ukholwa une spirit of febe une spirit sika Jezebel une spirit of febe yonke imsangano nceke angithi manje mawusuhlangene ne group yabantu wayithola usesixukwini esinjalo umsangano phela uyathelelana uyangenana umsangano nawe ugcina ukuthelela ugcina ususangana njengabo so ngasangana nje lapha kakhulu ngaphuma nje speed futhi yabona nje uNkulunkulu wangisiza wangenzela umusa ngoba ngabona hey lo msangano busungisa kude isocial media inhle isocial media imbi funa sisebenzise kahle bonke nje futhi laba ba attack uApostle Lungi ngiyanikhuza yekani aniyazi calling yakhe anazi uNkulunkulu wathini kuye mhla enibiza anazi lutho nje ngoba uNkulunkulu mayezobiza umuntu ezomsebenzisa akeze ukuza eyohlebela wena babudlamini kudlalela ke babudlamini njengamanje ngicabanga ukusebenzisa loya ngizomsebenzisa kanje akeze ukuza uNkulunkulu ezohlebela wena uyoqonda ngqo avuse lo mzalwane amsebenzise na ukuthi idoctrine yakho ayifani neyakhe okholelwa kuko akufani nakholelwa kuko akusho ukuthi ke attack cha miyeka hambe ngelane yakhe nawe hamba ngelane yakho egcineni siumzimba kaKristu kumele sibe united iunity ebalekile and ngiyabuka nje nami indlela abanomu-attack ngayo uya-attackwa namanje usa-attackwa njengoba sikhuluma uya-attackwa nami bazongi-attackha njengoba sengimkhulumela nje bazobuya bazongi-attackha anginandaba-ke ngiphumile emsanganweni abasangane bodwa kwesinye isikhathi yazi bazalwane ake sikiyibuze ngisho bethiwa-ke it's fine lokhu akwenzayo akukho right okwakhe sisho njalo sikonke lokhu akwenzayo akukho right but indlela esenza ngayo bazalwane iyabuveza ubuKristu ayivezi phela amazwi ya social media ngibuke nabanye
hey abanqeki kuthiwa ngisho inhlamba bayithuka uyibuza ukuthi hawu lo muntu yini la ithukela inhlamba lo muntu ngabe uthukela igospel inhlamba uvikela igospel ngenhlamba ake singeneke asike singene nalapho nceke usayikhotha nje ngiyajabula ukuthi uyayikhotha leyo nto abangilandelayo nje nama followers ami bazi kahle akekho these days kwi social media umuntu oshawuda ubufebe njengami oshawuda izifebe njengami ngizikhwaza izifebe amavideo amaningi nje ngizikhwaza but ke ngifuna ukuthini ngifuna ukuthi if izwi lethi izifebe nabathakathi nababulali likubale nokunye lithi kungaphandle kombuso kaNkuluNkulu asizukushintsha ke mase siyoshumayela bese siyaliyeka igama elithi izifebe ngoba phela siyalithola ngithi naseBhayibhelini nathi kuzomela sikhwaze sisho ukuthi izifebe zingaphandle kombuso wani kaNkuluNkulu omunye wami yini mawusebenzisa igama usebenzisa izifebe cha libhaliwe lilotshiwe yabo njengoba lilotshiwe nje aliyona inhlamba kodwa le inhlamba insult iqhamukapi nceko insult iqhamuka mase ngizothatha isithombe sikasisothize yangithi uyayibona le nto bese ngisifaka bese ushumayela kwivideo yami bese ngibiza leligama umoya obufebe umphethe lo sekuyi-insult ke now it's defamation of character ngoba sengikhuluma ngomuntu othize kodwa mangishumayela nje ngishizwe njengoba linjalo ukuthi ifebe nabathakathi kungaphandle kombuso wezulu ayikho into wrong kodwa ku wrong mase ngizolithatha leligama ngilinamathisele kumuntu othize ngingaqedi lapho ngithi sengilinamathiselile ngifaka isithombe sakhe ngifake nevideo yakhe cha sengi-attack yena angisashumayeli ngi-attack sengilwa naye straight ngishayena i-wrong ke leyo nto ncegu okunye nje umbulali umuntu nje obulalayo obulala abantu simbiza ngani umbulali umuntu othakathayo simbiza ngani umthakathi umuntu odlwengulayo simbiza ngani umdlwenguli umuntu wenza ubufebe yena kumele simbize ngani isifebe ngesifebe so ayikho into wrong nasezwini kukhona kubhaliwe but once waqala wakhuluma kanjalo wasufaka isithombe somuntu nevideo yomuntu cha sewrong ilento yangenza ngempela ngayoxolisa ngaguqa ngathi hayi mpostoli ngiyaxolisa ngibe wrong kakhulu so bafowethu nana abanye bakhona nje abanye basabhizi basalwisa uapostoli Lungu namanje balwa naye yekani bafowethu ake siyekeni miyekeni i-calling yakhe if kuukuthi akekho right uNkulunkulu uyamahlulela thina sibona behlulele ngoba njengoba nje sithi akekho right ubanotheke thina si right mawuthomi umuntu akakholwa kahle ubanothe wena ukholwa kahle so kahle kahle sesinezikali zokuqala ukholo lwabanye ukholo lwabanye lithizwe susa susa la esweni lakho kuqala before uyokhomba abanye ngoba ukhomba nje sifebe yonke leminye iminwe ikhombe bani isifebe esikhulu uwe exactly so ake siphume nje kwi-business ka-Apostle Lungi siphume kwi-business ye-ministry yakhe mawumposte ngoba uzokhuluma kahle ngaye finish if you have nothing good to say about her phuma ey'ndabeni zakhe amen ngimthanda kabi uyasisi nceko wangibonisa ukukholwa mina ngoba nami ngabe ngikhukhumba amakhothi manje ngomsangano ngiyamsaba lo yababa ngempela mningi umsangano uyazi abagcinanga ngokublame mina Thinxoliseleni bake bablame ngisho ubrother Chris lo Chris Network bamblame nami ngabona la ko YouTube platforms ukuthi bebe enkonzweni ka Pastor Mukhuba beyoxolisa kune group enyeke ngangingakaphumi kuyo ngangingacomment ngangithula nje ngilalela kuthiwani bamxeka ubrother Chris kuleyo group ugxekwa yiwo njalo ama followers ka brother Enigma agxeka ubrother Chris we Chris Network ukuthi waye beyoxolisa uJudas uJudas Iscariot udayise ngobrother Enigma akakholwa setshenziswa uSathane izinto ezayishiwo ngo Chris Network usefuna ukusala yedwa ukuthi ubrother Enigma saledwa yena aphumele yazi yalanyulwa ubrother Enigma uthi bazalwane
mina no brother Chris asixabene kwangathi bayathamba kwangathi manje uyabona ukuthi those are spiritual babies basadlubisi nje basadlubisi nje kunobuxoko obuningi angithi uyabona those are spiritual babies yazi yalanyulwa ubrother iningi ukuthi mina no Chris asixabene kwangathi bayamxolela sebemusho bamusho kuwo lama group ngangayena nami uqala ukuthi bangisho wayekungwasibili ke ngoba kwaqala ngokwampela uChris nje kwakungwasibili ukuthi ashuthe uxoliseleni nami ngaxekwa wayaxolisa abantu abakhohlwakele bafuna ngiyoboshwa bahlale bona in the comfort of their homes hambe mina ngiyoboshwa ake simene eqinisweni hayi bazalwane ake simene eqinisweni kuningi inceke kuningi no mfundisi wami ukuthi nje bekumele sidlulise siyathashapha nje there and there and bazosatheka ke and akunandaba mina sengawa hayi akunandaba athekani bazalwane athekani manje ngatheka ithi no atheka ngene athekani it's fine kodwa ke kuhle abantu bakathekele into owazi nawo nembezo wakho umhlophe umsulwa right nokunkulu exactly so athekayo makumjabulisa akumjabulisa hayi uyaphila lo yasisi inceke lo abathu apostle Lungu kangangokuthi mina ngangifuna ngisho ukuya ebandleni lakhe ngiyoxolisa nje ngixolise kwaba uyena othi ayakanankinga ku right asikho isidingo sokuthi ngize uyabona ukuthi wangibonisa ukholo wangibonisa ukholo luyasisi udlulo sisi abaningi abagqoka amaduku nabafaka idwabe ezinde abanga makeup abathi bayakholwa abakhohlwakele kabo kokugcina uyabadlula luyasisi ngiyazi ke bazongishaya bangishayele lokho bangithuke la ku social media anginandaba udlula abaningi abathwala amaduku nabakhukhumba ngezidwaba uyabadlula ngakubona mina ukholwa kuye so abamiyeke nje abahlukane naye abantu please hands off ku apostle Lungu apostle lapho aw madoda sabingelela umama nje yazi ukuthi uLungu ufike eThekwini she was the first woman or first person to welcome you or embrace my calling she was the first person engam invite kuyinkonzo engingangizenza kudala years back 2020 ban 2018 or 2019 yes yeah she was the first what ayikhuleka ngiyes she was the first person wanginikeza iplatform esasomsakazi weMbokodo FM ngafika kwiMbokodo FM so isuka kude naloya manje uyaphila Nkosi yami uyaphila bona abantu bekuthuka bathi awumbiza kanjani umuntu onje yebo kwesinye isikhathi not knowing i relationship osukunayo nomuntu thina abanye abantu asinayo relationship ekhandwe yiministry sine relationship ekhandeke nje outside the ministry yes you see ebese kuba ukuthi ngenxa ukuthi siyakholwa sonke sibe nalo jeni le nazo you see so sinomlando omuhle kabi naye ezingi ngibe nezinkonzo athi ayikhuleka oza ke kwivini yami ngimthanda wangibonisa ukholwa mina ngakubona ku apostle Lungu abaningi kwakungabahlula babengeke bakwenza ngoba phela ukusukela umuntu ku social media uthi uyashumayela bese ufaka igama lakhe nesithombe sakhe hey imbi kabi leyo nto ilento eyenziwa ke leli qembu lele lizosithuka nje ngoba phela umholi leader yabo yileyo nto enzayo ingena lapha ikhulume ngamagama abantu nje ibasha bakholwa baphuma izinto banje yazi ngake ngathula ngayicabanga lento ngathi yazi ukube bengiyilo brother bengizozehlisa nje ngiyocela uxolo sengisho kulo pastor abathi upastor Mkhuba bengizozehlisa nje mina ukube benginguye ngamabomu ngihambe ngiyocela uxolo kodwa ngabona hayi ngoba phela Nkosi yami sisangana ngendlela engafani mhlawumbe umsangano wakho kwenye level ukuthi ngeke akubone lokho ukuthi kungalenza ushintsho kunokuthi ugcine uyabona manje usuphila ngoba kugcina manje sekudabukisa sekuyabuya futhi sekuziwa kubo labazalwane donations siyoboshela uKristu cha niyoboshela umsangano aniboshela uKristu niboshela ukuhlanya nje ukusanganele ebantwini kuphela ayihlangene noKristu angithi uyabona
mina bangibulalela ukuhleka manje kuzoye ngabuya kanjani ukuhleka idumesi zoyeka kanjani ukuhleka mina iqiniso phela Ncebo kwakungeke phela bona mhlambe bona ngaleso sikhathi ngoba phela babe sangithanda ngangiselike istriker sabo ukuthi hey i-defender lokuqina lika brother Enigma mhlambe babe hayi uboshela ivangeli noPaul baboshwa bayenza akakho ivangeli lapho uboshela umsangano nje kwaphela ayihlangene lento nevangeli umsangano nje kuphela kufanele siyicacise siyibeke umsangano nje ngoba nezwi liyasikhuza singayenzi lento ngisho nezwi liyasichitha so kuhle liyashumayeleka ivangeli bazalwane ngaphandle kokumention igama lomuntu kabi ewe liyashumayeleka ivangeli ngaphandle kokuthi nje uhlambalaze amen so asishumayele that love lead so nje Ncebo siselapho ngizishada impela ifebe ukuze siphenduke and ngizithanda kabi izifebe khona nje umuntu uthi umfundisi weifebe yebo ngiyazithanda ifebe namanje ngisasho yeah wonke umuntu ozazi ukuthi uyisifebe uyafeba ufeba kubona nombani akakufihla ubufebe bakhe wamkelekile azokhonza nathi la ngikhonzisa khona ifebe umnyango uvulekile ngisho ifebe mina ezifebayo ezingafihli hayi labo ngcwele ifebe ezigqoka idwaba ezinde zibopha amaduku zifebe ngaphansi kwedwaba izifebe kodwa ziyacasha zisaba abantu azimesaba uNkulunkulu mina I prefer ifebe ezaziwayo isifebe lesi siyaziwa enasifihla ukuthi siyafeba ngoba ikhona ichance ukuthi singaphenduka lesi sifebe esicashe ngedwaba ngeingubo ezinde namaduku esimi ngokuthi asigqoka ijewelry asimake-up kodwa siyafeba sifeba ngaphakathi endlini kaNkulunkulu ayithi ubufarisi lokho yibo ubuhypocrite yibo futhi sembazalwane futhi uthi ifebe bathawu le inhlamba akonhlamba umuntu usuke eshiswa ubufebe abenzayo yena ingakho leligama limthunuka elethu ubufebe uthunukwa into ayenzayo ave beholy babe holy ngaleli gama ke kube ngathi ba holy ngoba bona balisebenzisa igama elithi ubufebe kodwa ubufebe bayakwenza phansi kwedwaba benza ubufebe singcono isifebe saziwayo kunesifebe esendlini kaNkulunkulu imishado eminingi ayikho ifile nje namhlanje bashada ifebe abantu bethi ziyakholwa isindisiwe kanti ifebe wathatha isifebe wasilobola wasifaka iringi isifebe kwathi mase kushadiwe kwavuka ubufebe kwama ngenyawo ichithekile imishado eminingi yiyo lezi ifebe ezigcwele lapha ezithi isindisiwe ezicashe ngedwaba singcono isifebe obvious esaziwayo mina nje ifebe they are welcome last khonza khona they are more than welcome Jesus Christ loves them he died for them is ifebe ngizithanda kabi awubadlulisela umlayezo nje wezoni ifebe awuyidlulisela umlayezo nje uyithi ngithi ifebe zonke ifebe they are welcome zamkelekile ukuthi zize zizokhonza uJesu Kristu akafelanga abantu abangcwele akafelanga abantu abalungile wafela izifebe ake ngiprove uJesu Kristu uyayithanda izifebe wahlangana nesinye isifebe uJesu Kristu wasicela ukuthi awungiphuzisa amanzi sabeka izaba sabeka ama excuse wayeseshela ukuthi wena uyisifebeke ngoba nalendoda enye vela kuyona yakho vele nje umthetho wakho uyisifebe kodwa uJesu leso sifebe akaze sikhondeme sasizakala sagijima saw testify esinye isifebe sabanjwa salethwa kuJesu Kristu kwathiwa hey wawuthi umthetho kaMose obanjwe nje enza lokhu akabulawa shaye ngamatshe uJesu Kristu wasivikela isifebe simbone siprotector engasikhondeme uthini kulesi sifebe uqala phendula laba uthi ongenasona kenze njani amshaye makuvuswa ikhanda bapha bangamalele bakho bamangaleli abekho bonke bahambile amatshasele uthini uJesu nama ngikhondeme hamba ungabisona ngiubanike mina ukuzonda ifebe uJesu Kristu eyithanda ngingaba yini ngeyifebe ngaphandle kwazo Nkosi yami siyazidinga izifebe zibalekile ngiyazidinga zizogcwala lapha ePretoria CBD sizokhonza mawuyisifebe nje you are welcome selikhona ke ibandla leyifebe yimlo umholi waso amen Mfundisi wami isikhathi sethu siyagijima manje wena kanti isikhathi sesincane kakhulu sicane kakhulu isikhathi wami nje kule episode edlule ukuthi wako anoint umprofeti wamanga
Hey mfundisi, ya khona sesincane kakhulu isikhathi. No kwenzeka mfundisi. Angithi ngibonile nje nakule video enye ephumile kuyi channel yakho. Be comment abanye ukuthi hayi sekuselthi ayekusebenzisa leli gama elithi ubrother. No, igama elithi ubrother ngiyalithanda. It suits me, lingenza ngizizwe ngingena pride, ngingena mpakamo. Lingenza ngizizwe njengomzalwane, just a child of God. Ngangi umpostoli qala, ngaze ngigcotshwa futhi ukuthi ngibe umpostoli. Ngigcotshwa ebandleni ke lika false prophet. Engangihlangane naye lo false prophet inkosi yami. Hey, ngoba Jesu Kristu. Ake ngalo la ukuthi isikhathi sethu asekho. Yazi nje. Ngisindiswe 2004. Kwakushumayela umfundisi owayemise i-revival waseMozambique. Isibongo sakhe lo baba kwakuthiwa ubaba Mazive. Endaweni yaseSikhawini elokishini laseSikhawini. Ila engikhulele khona mina kusekhaya lapho. Kwakushumayela lo baba 2004 ngasindiswa ngamukela uJesu Kristu. Sithe sasikhulisa ke enkosini esasifatherisha lo baba yabona esinaturis esikhulisa ngezwi sifundisa ukufasta ama cross night ukufundizwi kwahlala wathi uzoba ne concept ngepi eMozambique wayebuya culeke so wathatha izingane ezinye zebandla nami ngangibaliye ukuthi ngizoya siyocula. Unfortunately umama wami wayesaphila ke wanqaba kumama ukuthi ayingingawela ngeMozambique wayengatrust kahle kanti uzohamba lo baba adelay ukubuya angabuyi ngesikhathi ayithe uzobuya ngaso. Sishaya leso sikhathi sizedlule sekuyafonelwa abasatholakala gcina abazalwane benenkinga bagcina bebuyile kodwa babuyanga ngesikhathi ababethe labhidlika ke lelo bandla labhidlika malibhidlika kanjalo sithola ke sesistranded sisanda kusindiswa asenaye umholi umuntu oyilithi sesistranded ngoba ibandla libhidlikile uyazi kumphakathi kubuye futhi kube umuntu wangaphandle koMozambique uyabona bhidlika ibandla so ngaqala lapho ke sekufuneka ngithola indawo khonza ngaya ke komunye wabefundisi obekade esebenzisana nabo obevama ukuba invite. Ngaqala lapho kuyazi ukuthi ekhaya la ungasindiswanga khona ungazalwanga khona futhi enkosini isikhathi esiningi akuhlaleki. Kuvele nje kube nalento ukuthi angizalwanga la akubona abazali bami kephi enkosini yabo kwaba nezinto ke ngakhula sengumuntu wamatendeke lonke itende wonke umfundisi omisa inkonzo ngikhona. Hoza nceke uzongilekelela ngapha nangu mina angisareport kumuntu. Hoza nceke kunemvuselelo ngapha nangu mina ngikhona. Hayi nceke nami ngapha amatende ngawahamba ngangingasahlala ekhaya. Sengumuntu nje wamatende celebrate nje lasematende. Vele uzizwe phela uyicelebrate anyana somkhulu nawe kuthi uyamenywa ngapha nangapha wena ukhona. Ayikho imvuselelo ngaphandle kwakho. Ngakwahamba isikhathi ke kwahamba until kwafika isikhathi ngahlangana nalomprofetic engithi umprofeti wamanga. Lo ngithi sathi masiqala ukubonana wangiprofeta amanga umsangano naye wathi ngihamba nentombazane sizo operate ebandleni lapho ngilethwa ubrother ngilethwanga intombazane ubrother onginviteile ngifika for the first time so ngaduba ngahamba ngangabuya kwazisikhathi wafika lo mprofeti eseza kimi ke zongiapproach no ngicela sebenzisane ngizokuzama mhlambe ngemali engaka nami isimo sami sa financial sasingaka balance kahle ngathola ithuba nami thawu icontract phela le ngangena kanjalo ke sakhonza kuningi ke nceko kwakwenzeka kuningi kakhulu ngeke siqede hayi kuningi kakhulu episode yakhe kodwa nje engikhumbulayo ukuthi kakhulu okwenzeka ngize ngiphume kuye sengisho ukuphuma kwami ke ngizophuma kuye walanda ukuthi nje ungalanda umuntu oyiboyfriend yakho ushadile njalo uprofetess ulanda umuntu oyiboyfriend yakho wangakini okhule naye benifunda naye into enjalo nike nasebenza nine history naye mawumlanda lo muntu oyiboyfriend umlando umletha uzomhlalisa la ngihlala khona ngoba la ngangihlala khona ngase ngirentelwa uyiprofetess approacha uthi kimi ubhuti wakhe ucela ukuthi ngimhostele ubhuti wakhe for a time being uzomtholela indawo yakhe ubhuti wakhe kanti akuyena ubhuti wakhe
umuntu wakhe it's a boyfriend ushadile uProphetess Roma ulethe iboyfriend yakhe la kimi wathi ubhuti wakhe kusho ukuthi ebandleni labazalwana abanye bayamazi lo ukuthi uX kuma elders khona basazi istory abatshela uProphetess bazi yonke into mina ngimusha kuleli bandla imina engingazi uyazi ukuthi lonke ibandla nebandla abazalwane banezindaba azihlali phansi I happen to be close futhi kulama elders aleli bandla so ama elders athi hey uzoyiqhatha nobaba wena ngani manje awu uhoste izinto zika mama lapho ungahosta kanjani makhwapheni umakhwapheni ngithole ukuthi umakhwapheni mangithola ukuthi umakhwapheni kuhambe isikhathi shothi ubaba futhi lo okuyena ubaba oshada noProphetess somehow somewhere laba bayamtshela ukuthi hey uProphetess ulande iX yakhe ila njengoba ungekho ubaba waye away ngaleso sikhathi kungathi baxabana baneyinkinga bamtshela laba ama elders ngoba phela bona bayasazi istory batshela lo baba ukuthi uProphetess unezinto zakhe la uyibeke lapha kwampostoli ngoba hase ngcotshiwe ngaleso sikhathi ngithole ngecall kaBaba kusengifonela ubaba hawu ngikuthembile nceko uyenza kanjani then ngenzeni baba ngamgcina kanjani umuntu kaMamakho ngoba niyiso lami lapho mangingekho ngithembe nini ebandleni nee umama ungitshela ubhuti wakhe mina baba okunye nokunye angikwazi ungitshela ukuthi ubhuti wakhe lo mina ngazi lokho yabona hayi shothi ke abuyele kubaba baxabane ke ngendlela axabana ngayo ke vele vele bengasazwana uyazi into embi ke azoyenza mase bexabene behlukene ufaka igama lami uthi kubazalwane laba bakhe imina oqhathe yena nomkhwenyana wakhe should bahlukene nje imina hayibo ungibheca ngobende engabidlanga nceko ngoba ulethe iboyfriend yakhe kunabantu abangama elders abayaziyo indaba ingafihliwe basuka labantu abangama elders bayotshela umyeni wakhe umyeni wakhe vele usiyasazi istory ungifonela nje mina usezoconfirm ukhona yini ngempela umuntu osorent so obekiwe la ngihlala khona ngiyavuma mina ngoba phela ngithiphiswanga ukhona umuntu osorent so kodwa uProphetess uthena kimi ubhuti wakhe akasho ngithi uX mase bexabana ngale sengiphuma ke sengimshiya kuleli bandla lakhe ngoba sexatshenwe vele usala ke ubeka mina kabi kulabazalwane yimi engibaxabanisile ngiyayisummarize nje ngoba isikhathi asenaso sizoyenza ngoba so yenze finish isikhathi njengoba usuyibhase kanje iningi interest amsho iveli evelayo lapha kuba usala upenda mina ke ebantwini kulama followers akhe wasala wapenda mina ke kwasho ukuthi kunama pastors ke ayengaphansi kwakhe yena uProphetess ayengikhonzile ayengithanda lawo ma pastors kwayiwona kangigonanga ngisondeze eduze ukuthi hayi apostoli hayi vele yabo siyazi ukuthi uyasukelwa lento siyazi kudala leka Prophetess wara siyazi ukuthi so some of the pastors ke angigona ke sengiphumile ke lapho ebandleni lakhe kuningi ke nceki lapho ke ngahamba ke nami ke sengiyoqala isicagogwana sami into ngeke siqede ngiyabona isikhathi usiqala khona ngalesicagogwana ngiqala khona ngithi idolobha la ngasekhaya kusempangeni Richards Bay empangeni sisebenzisa lawo madolobha ayi2 it's 1 hour mawusuka elokishini esikhawini uye edolobheni 1 hour kusuka esikhawini uyempangeni 1 hour kusuka esikhawini uye Richards Bay so sebenzisa amadolobha ayi2 ngisuka ke esikhawini mina ngiya edolobheni laphi ke manje lase Newcastle yayikhona into eyivele lokho ihamba ivele ukuthi hayi vele ufune ngiyoqala iministry endaweni yase Newcastle into eyayinjengeyiprofethi eyayivela nama visions yabona vele yayikhona nakubanye abazalwane lento iconfirmeka so masixabana noProphetess lapha kwenzeka lokhu ngahlala inyanga eyodwa ngathola ithuba ukuthi hayi angike ngihambe ngilandele yami calling ke ngayoqala isicagogwana sami
lapho nakhona kwafike kwenzekeza khona ikandali ngahlangana nabaprofeti bamanga kuningi nceko hayi sizoyikhuluma but le abaprofeti idinga episode yayo nceko abaprofeti ngoba there's a lot that happened along the way yazi as a result nceko till today ngiyamsaba umuntu obizwa ngoprofeti because of izinto adlula kuzona because of into engayibona kuba prophet nengazi experience omunye nje waseGhana wayibiza umlilo athi fire kuthi kuvutha umlilo out of nowhere abiza abazalwane athi ngeSunday ezayo kuzobe kuvutha umlilo sobe shisa sonke amadimoni phatha the soil ihlabathi laseyadini lakho uze nalo kuthe sebalekile naye sebanjiwe sebuyele eGhana kwase kuvela ukuthi hawo kanti besibambe ngale chemical okuthiwa ipotassium permanganate igrayish leyahlabathi okungathi ku black like mayibuka so wayithatha lento ibeningi ayimixe nehlabathi leyanto wayithela ngeglycerine iyazivuthela ayidingi umetshisi ukuthi uyilayite ivutha nje ngezinto eziningi ezahlukene it's a chemical so wayini scam ngayo lento wayebabambe ngale nto wayesebizwa ke ngoElijah wesikhathi ngoba wayinebandla yena khona esikhawini ngasekhaya mina ngase ngiqale ibandla kephi eNewcastle so ke ngokuthi igift of prophecy besikhona namadimoni vele bengilishaya ideliverance vele bekukhona nezwi ukushumayela vele bengimuhle ngapha uNkulunkulu bengisebenzisa so waba attractive uprofeti kimi naye refer abayabazalwane awu invite umpostoli lapha ngangithi mangifikile ke naye lapha ebandleni lakhe ngangifike ngikhuleke kwenzeke ideliverance ngiprofeti abantu ngiprofete umehluko mina ngibaskema abantu ngisha nje ngegift uNkulunkulu angiphe yona anginayo umlilo anginayo into ethi mangithi fire kuvutha umlilo kanti yena usibambe nje lapho usaprofesa wenceko ngangayiplan lento yokuprofeta ukuthi hayi mhlambe namhlanje njoba kuyiSunday ngifuna ukuprofeta into ayivele ezenzakalele mhlawumbe ngiyashumayela lapha yabo mhlambe ngiyashumayela and then umoya ingcwele uzokhuluma ukuthi kunabazalwane bakanje abahlushwa 1 no 2 no 3 akuyona kodwa into mawungathi uthi prophesy bese ngiqhuma ngiyahlala and yayingenzeki lento ukuthi every service every Sunday kune prophecy once in a while kodwa la ivuke khona ngizoprofeta mhlawumbe ebandleni abantu mabegcwele be30 mhlawumbe abawu10 ngizoba prophet ngoba kuyiSunday nje special kobe cooperate prophecy it's not ukuthi every Sunday uyafika mina ngine prophecy every Sunday indlela okwenzeka ngayo emabandleni abaningi cha okwami kwakunga operate kanjalo isikhathi sethi mfundisi hlezi vele sibe limited ngendlela engayazi isikhathi sishawa isikhathi kumele ufike endlini idinga nje le mfundisi ukuthi masixoxa sihlale kuya abaprofeti ngabona okuningi kube nje episode yabo hlupha lapha ke lama indaba zama studio bazala njengoba ngisho ngithi ngicela ngiphi imali ngikhande sami studio la siya renta shawa isikhathi so yabona nje isikhathi sayiqedanga zonke izinto kumele sizikhulume so ke yes kodwa ke semkhulu uNkulunkulu yothinta someone one day oyofika day malini lento yonke lento malini so nje siyakhuleka inkosi siphe ama sponsors mhlawumbe mfundisi amazwi akho okugcina bese usinikeza ama contacts wakho alright ake ngicizelele nje lapho yeah ngobrother Luther bazalwane I'm fine ngalokho angiyena umpostoli ngalidenounce kanjalo lelo gama okay ukuthi ngalithola kumprofeti wamanga ngezwe ngayo ukuthi uNkulunkulu angigcobe njengompostoli mina ngokufunda kwamizwi nangokweunderstanding yami ngazi ukuthi umpostoli ugcotshwa uJesu Kristu uyazambula njengoba azambula nakuPaul and uPaul became one of the apostles ngoba uJesu wazembula so kuJesu akazazembula angeke ke mina ngiqambela abantu amanga ngithi hey ngibona uJesu angikamboni nami ngiyengifisa ukufakaza njengalabo bazalwane ngithi hey ngibona uJesu ngibona izulu ngibona isihogo cha akekenzeki ngikholwa uNkulunkulu njengoba amaHebheru athi sikholwa izinto ezingabonayo ezethenjwayo eziziqiniseko ngokuthi uyabona so ngishumayela nami engakuboni engakaze ngikubone kodwa engikholwayo engwethembayo amazwi ami ogcina lawo siyakhonza sisePretoria CBD bazalwane ePretoria CBD kunendawo kuthiwa iseBeggars Park iyodwa iBeggars Park elapha eCentral mawufika nje wena ePretoria eBeggars Park
ungabe usufonela le number noma WhatsApp le number u065 874 3816 065 874 3816 ngale kwalokho ngikhona kwa TikTok ngiuLuther King noma ungatype uthi brother Luther ngizovela kwa TikTok ngikhona futhi kwa YouTube kwa YouTube mawungene nje ku YouTube platform yakho bese utype @Luther King -2025 @Luther King -2025 kwa Facebook ngiuLuther King ikhona ke link ekhiphela ku YouTube mawungena ku TikTok profile wami ikhona futhi link ekhiphela ku YouTube mawungena ku Facebook profile wami ilokho ke bazalwane nidinga ukwazi so ke mawungifollowa ukuthanda okwenziwa lapha you are welcome ke noma uthanda futhi ukuzokhonza nathi you are more than welcome if ukuthanda okwenziwa lapha ku platform yami phuma angazi usahlaleleni phuma angibafuna abantu abayicefe abangibangela isidina kweyami platform ngoba eyami le platform akuyona yabo so if awuzwani nengikhulumayo nengikwenza ku platform yami get out kade ngabakhulula nalabo bangalithanda igama elithi ubufebe get out kule platform nalabo bangalithanda igama elithi umsangano get out phumani kule platform abaphume akekho nibizile get out akekho inviteile yes so ke bazalwane ilokho shumayela uJesu Kristu osindisayo ashumayela amawevi ashumayela ama makeup ashumayela amaduku ashumayela ingulube asishumayela yonke lemsangano amen Bafowethu siyambonga kakhulu uNkulunkulu egameni lika Jesu icela nje ukufaka nalesi simemo ngomhla ka24 May sizobe silapha eThekwini 139 Victoria Embankment sizobe sine live podcast shoot lapho sobe sikhuluma ngesihloko esithi sithandana kanjani masisindisiwe nzozwana sizobe si-unpack ngendlela ezihlukahlukene hallelujah powerful so ngicela bazalwane nibe khona lapha ama-panelist wethu sinaye umfundisi uNtanda sinaye umpostoli Makhathini sibe naye umvangeli uSikhakhane bese siba naye uRev uGugula mandate unxumalo wonke laba bantu laba umuntu osingaye sibe naye la ku podcast uSikhakhane ngenxa ukuthi useThekwini thina singala but yonke le 3 unxumalo bazomkhumbula Ntanda bazomkhumbula Makhathini bazomkhumbula indoda ephiwe kakhulu ezihlokweni ezikhulume kakhulukazi kwezothando so ke ngiyacela bafowethu khona noSikhakhane bayamazi abantu abaningi indoda nje enganqeni ukukhulumisa noma kanjani noma ngabe yini nokanjalo noNtanda so nje sizobe kuchithe kubuchopho lapha kuyobe kuchithe kubuchopho lapha kuyokhulunywa amadoda nobuchopho wonke lawa azobehlangene la ngalolu suku ebese ngomhla ka24 October sizobe sinenkonzo lapha eGoli asikayiconfirm indawo inkonzo yethu yokuvala unyaka bafowethu one of our guests uzobe khona ubaba uBishop uPierre Chiliza all the way from KZN indoda ehamba noNkulunkulu ngendlela emangalisayo so sisazama bazalwana ukuthola indawo la uNkulunkulu angasiholelela khona but ama updates azolandela lapha eThekwini umhla ka24 singena ngo100 oh hallelujah yazi ukuthi khona bavele begxume baphaphe ukuthi hawu imali khona njengamona munyo nje phapha ubonje umbuzo ukuphapha athi imali yani nezazi indleke siba nazo masuke host inkonzo nezazi indleke siba nazo so kulokho hayi ukuthi si lo 100 nje usuyo mawungekho awukwazi ukuthi iqhubeke izoqhubeka so yokuthi nje sikwazi ukuthi sinama guest asuke kudenje onxumalo usuke eMpumalanga uNtanda usuke eGoli so ezenzela nje ukuthi just ukuthi ngihlangabezeke nami ngikwazi ukuthi ngiba transport and then mase befika lapha angeke ulondoloza abantu usuku lonke maqedo ngabanika into yokudla so 100 lo just nothing nje so nje ingakho ngithi ngiyacela kulabo enhliziyo zabo ivumayo
ngiyacela ukuthi bakwazi ukuthi bangilekele mhlawumbe noma ngaba uzike mhlawumbe singakuthozela nakho lokho futhi ukuthi awunawo 100 rand akusho isidobe esinama bouncer lapha ezoma beminyaka ngazobe ephusha abantu ukuthi hayi wena una 100 rand akwazi ukungena senza nje ubuzalwane mawuthi awunawo it's fine you can come uzo interacta nawo ama panelist wethu mawunawo futhi siyokuthokozela lokho ekutheleni sikwazi ukuthi umsebenzi ukhaveke so nje bafowethu imoweni enkosini kanjalo nomsebenzi ozayo ngo-October ngithembe nina nani kakhulu bazalwane ziningi indleko emeli zikhaveke kakhulu so njengoba sinibona nani we are taking the podcast to the world siyiletha kubantu so nje siyacela nje bafowethu bengithi angidlulise nalokho ngiyacela ukuthi siyibambe la for namhlanje sibonane kwi-podcast kwi-episode yethu elandelayo igama lami ngu-ST Okadlamini if you want to come to the show or you want to sponsor us whatever help onayo noma une-story noma yini 0788 417 844 or 071 7720166 so nje yizo lezi number lezi okwazi ukuthi ungithole kuzona noma ngabe yini noma ngabe siphi izathu ofuna ukuxhumana ngaso nami so siyabonga kakhulu bafowethu sengikhulume kakhulu asibonane ku-episode elandelayo uNkulunkulu anibusise amen haleluya amen gift bala yini manje ihambe yona linceka ile